Ketheka wirigiro bwako ni ati nwithirite uri na weekend njega eri Jumapili ya tariki 19 muri jojo mugwanja 2026 na ruto kubanganitie mantu kathumba irio mdande cia siasa na ruo munini wa rais Professor Kithure Kindiki ari na ndiunga ntere cia Embu na aria matemaga siasa yetire na mbere gukujirwa ningi akionekana kwithira akiregana na miario ya Geoffrey Ruku ore CS kirethirikari ya Kenya Kwanza ye kirima giaturanwe indi ntere ingi gashagwari ntere cia Keregoya ni Kirinyaga agitena mbere kumeneria thirikari rais William Samoei Ruto ani kuthimana inya gatigatika upinzani na thirikari indi narua ogorobo akiri mubango jwa rumuri rwa siasa oreteri ni njeri wa chupe ritho riritegera ngaukano cia siasa cia Kirimara agini areo wakili Gikunda Kiogora ningi areo wakili Olive Gacheri Mugambi na kinya bwana Kathurima Ringera uri muthui wa gisiasa ningo tutetheria kumurika mwerekera jojwa siasa cia Kirimara ningi rwarua ikilikanwa ati ma MC ba County Assembly ya Meru bagishumiria ningi kuyeka na kuthetera thirikari rais William Samoei Ruto ine bere burungu ire. Thank you very much anonto bakuthura metha nteto na gutwethia iri na igweta kathetuneka Meru kolwa tuningatira kini mitendo ya kinandi at Meru TV Kenya inya kuruta moni yako ningi kwethira ukiamukira nteto obore gutondoka kumadena odena guntu tombererie na kitu ikite kironda gya nkuje kathetuneka Meru na buni wagi bwa ukaria bora butabareketie mono mwirio yo yembe na tiene na ntere imwe shabore wamba bondithia bora butuikite bokwangaikia arethi ntere ntuke narua mubunge wa Igembe North Julius Taitumu agitongeria kiri mutaratara jwa weyani bwa ndithia kiri arethi bara muno baithirite bakiringika na wambabu bwa ndithia iri mutaratara jwa thirikari gucokeria ndithia kana compensation kiri arethi ntere shamwirio jwa Igembe. Mwandiki wetu wa Nteto Mukirio Nkonja na ripotie Nimbo bango yo restocking kana yura yo sokire ngombe anto bayero ngombe sio nterese Igembe North mubango yo thithikite nterese Andumuru amwe na mea aram mubango yo yoranjeri ntuko yoro ngombe eyanara 74 ikia no yoro na ntuko ya rware ngombe 27 yomba kwethia sisokirwa karibara bayero ngombe mubango yo tongoretu ni mubunge wa Nteri Julius Taitumu arabererete ngombe ingi kathumba kenda sumba kwethirikia no sokirwa karibaba nterese Igembe North na baraba yero ngombe sion ni maidha. Siku ya leo tumekuja na ngombe 207 hapa Mea Primary School. Hii ni mradi ya serikali ya kukompensate wale watu ambao walibiwa ngombe kuanzia mwaka 2023 mpaka huu mwaka wa 2026. Kwa ujumla tunatarajia Igembe North tupate ngombe 600. Leo ni siku yetu ya pili. Chana mheshimiwa MP wetu aliweza kupeana ngombe 175 kule chini Ndumuru ambaye ilichukuliwa na watu wetu wa Igembe North. Tunakuja. Hakuna haja ya kungangana. Kama unajua kwamba wewe leo utapata, kesho zingine zinakuja na tutahakikisha kwamba umekuwa compensated. Nimepewa hili jukumu na mheshimiwa mbunge wetu ili niweze kusimamia hii siku ya leo sababu naturenda mtu one afueni ketha ngombe ciaku ciatete 10 mwanja kinya ona ngombe mwe loite sawa na turenda ngombe yo kila mtu buonga umiete imukinyile ruaretwe na ngombe 207 kana ngombe manele na mwanja na sisio tuyete kwa yareko au ruare sisio onthe ciete ngombe ntiari na barabara arethi bacieta winners so ngombe ito gagomba kuimenyera tombo cokio urethi bwae wetu azi ngombe nsiari na nyingi ngombe iwati itarete kuraya iketho ina njau kana te kaitene kau na wari mubunge wa Nteri Igembe North no Joseph Torwaki ende na witene boya mubango yoyo kwamba kwethira yukipwethora kubatire na yukathiatira mitaratara no mtu wende ora waithukirwo ni maitha na kuyirwo ngombe ciawe na bati kwethira icokerwa ndio nya ngombe mwe buonka mtu yura ngombe aita endelethie ngombe kiri kunankira mtu mwe ngombe 5 ngombe 10 ngombe 15 ndipo mwezi mwe akiwa no mtu mwe thake wa ngombe yu na kwipa batona kintu. It is not fair.
Minya ura waiyire ng'ombe nyingi no bona ari na nyingi ura wiyi nyemwe ikakombo seguro acoke muturire oyo so kukwenda kintu gitawa equity rangwita equity ko ni nyora wina tunini na buri tocokerua kendo mocoke muturoke kawaida ni njire mwe ko ni nya kwina intention ya thirikari na ibu ntonkwira antu betu let us look at bila twina bio kaitene kau na bwakari bakunjuku na bara baiwatirite ng'ombe cio ndini bacokete nkatho bakiuga thai bakomba kwithia baicokio rithi nteri cia Gembe North. Thirikari yombete tuthikiria nuntu tukaria antu be Gembe North itumbete kwa tukibambana na wamba muno na ng'ombe kuiwa sana, lakini ni pongezi sana thirikari nuntu ikumba ku compensate arithi be Gembe North bakwa ng'ombe saidi mana tandatu ikomba kunengerwa arithi na katwe nuntu boboya na ipongezi ke government na nyake mwesimu atinje nuntu bakuchumeria tekabolo nuntu kawaida muntu kuchumia mwankona ng'ombe icio nekete na ciagirwa antu bake nuntu ba twara ng'ombe turanda ba nini ne ciaci weta lakini uto ajiri no tona matumeni to ajikura renge boyaru to sokere nkatho pia mwesimu ataitumwa nuntu ba twa weregero to kona renge no ya tomba kura ng'ombe ya tomba nya kurithia na muthikire akari bamwe na barani ya turi be Gembe Central ni batirimite ng'ombe ini cia rithi be Gembe North untu bolotelete mubunge wao we Gembe Central ndankele wakaritha bakimuri kinya we nombe kwithira na ukirie metho nombe kubauriria ume kinya babare wa ng'ombe cio ira cigirwe ni maitha bucietira cionze na beto barathangi muno batu twekile atutulwela ciana uluri batu kumatu mukulukia batu Gembe Central tutekulwelwa tutena turera o baba Gembe North bakurirwa cio bakariwa nde ya antwa nde thani antu ba Gembe North bakwairwo ng'ombe ngauri mwezi mwe tu ndani kile nyinyi na tuire inge na ta na rasimiwa bangi boita bature ng'ombe ura ba o mwezi mwe o Gembe North ya ura ng'ombe yi nke report ya Melo TV ume Gembe North mbeta mukiri onkonja orera matikano ya gisiasa itete na mbere kumata Stephen Kanyanya urokomeria matagiti kia mubunge Nteresha Bore ninge wakili Mugambi na Dorothy Muthoni bakiaria kanisene ya Full Gospel Churches of Kenya Nteresha tutwa ruiriro harera ni boretie ati atongeria baringe siasa cia thiri ninge bakiuria akari kurumirira thiri na kuregana na siasa cia mpatho ninge cia rumena mwandikitwa Anteto Mwendo Laiboni na ribotia asiasa na baraba komererio matagitike mujumbe wa Bore batongoretwo ni Steve Muriungi Kanyanya bakiaria barekanisene ya Full Gospel tuto ni bonanite gutangaza siasa cia thiri bakiuria siasa kuringa siasa itecia mpatho gitumi baurite kinya kari kwebana na kwathurano ni a siasa gitumi bakwa guteke ntukinya kimwe kibatere kwathurana ntu bariandite amoko kaita karaya kuntora ningira rore ningiri ambira ngae abari kwa bichari ningiri Bukan kita tuh dia betul support diri kita, abang support anak diri dia itu berumen, tapi orang dia itu berumen juga tuh nak apa berumen, ya, ucornya macam apa, terus kita ada, itu kita, dia diri mau ada di naik, aku cinta dengan orang berumen itu, nah kamu kita naik sih kamu kita, lagi di dasar itu itu kamu nak, atau apa kau ada aku, gua awak tidak yang pio, kau yang kayak kum, nani pio, yang kayak mana, kum, macam tu kita ada. Na tutorio chora te dinero ai po ke wato i mori a presa a stress sia c'è giga congira winyo para watra turete vira para turete na e wato a presa u to meni dania ai ja bato to bacia cha ka bu ni bale kinya siasa mwambirio watu zonde bibilie siasa cha bibilie kuliko bibilie ayarera ana ba Israeli kwa toko durane ni na bio na kuru na demanto akurare demanto amage jambererie bibilie na tutukaburo banagiteo kinene mama chiari betu ni miaria wa timbaru ni MP wa Kuoloto Dorothy Muthoni arakwa siasa kainge bachambana cia kilingo na bacemania mabakarejaniro wamwe na kunyunyanira akiwa weolotine kiama kia UDA na etana mbere kuwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto na nikende karitangu ibura kwagirite miaria wa timbaru ni mbunge wa Bore Ndekiri Mugambi indepiketie tukaini kwa maromba uturema batwe oni nominate ne thirikari UDA na nde thirikari na mheshimiwa Ndekiri vile vile ale thirikari
na onya kalindiuga oto number 1 babu yochieni scorecard mugataka mukamenya thirikari kuguthithiria irasi thirikari kuguthithiria barabara thirikari kuguthithiria biria ekuthithiritie mugatiki ebo mwena scorecard nekenda gitumanye tukinyia ogo kwenda kuringiria gituo amwera oni nitena markets tugetekeria irumi tugetekeria siasa bakuringithania batwe itwetekeria sera cia siasa isasa wantu beto thai gutagete anyanya igapi na pingete mheshimiwa Rendikiri lakini iko kuona bakudekare siasa tendo na nini ya siasa kanzeni na madiko na nyingi na troba kura kanisere no tuone na kipawa ewe kamuchema kire kuru kire ndaka na ala kire kuru dirikali ya Kenya ikwatiri kanisa Full Gospel na iwe president ya Nakuru na headquarters na Full Gospel so antubakia kanisa ya Full Gospel mwenye kanisa ya dirikali. Kiripotera Mero TV kumabore mbitawa mwende walaiboni konginaku mithika lentore utongeretie kaborio ya murengo Joantam county ya Mero na ithite na mbere kumeneria kumenyera manyire thirikari ya Rais William Samuel Ruto nikira kuga ni mpangaratano utongeria mpangaratano ya kiuchumi na kurema kuingwa kwa mawirane kiri akari Jeff Wagitumana ribotia na ndipo ile wakachwa na inanikera wakati viongozi wanadanganya wale wengine kama wananchi. Okay, aweta Omambe, oeta Kisumu, andoba kura maendeleo ya thithitwe nao yatonekana Meru no tie kura baringirite William Ruto. Ameru ibu bamuringire kura wa number 4 ndene Kenya na ibo batu otebyo tuthithiritwe. Kore kinya kenda nego nego thithwe isasawa barabara oni twe kampena daga matire Ruto ndamuitia ndambiro ni umana nurogo na ndirawa kore tu na thine kore isasawa kwethire kuretwa yare part of the promise ira twetekaniritia Ruto kenda tumuthura kenda thithia kore kweli ama uongo kiria kile no kiamaga Jubilee atari kiamene tiako ke UDA gato achwana kyokura so inya promise irate wewe uyoretie umukataba yao ndaseine jarake mu university no bigwe tenda kure liwa tuwelano na serikali ebweri kulitira mwananchi wende maendeleo mbashara Kenya kila kitu itakuja share of revenue ya national Kenya county regardless whether no support rais or not. So kwenda kuwa tuwekera nkuniene tukera wate tuena kenda maendeleo yonekana baraba inara ba inono nduba biubio na mantu yo pasono tema tunya wananchi ende kele atamuringita kura atare kampeni nege reu kinyaka nkerwa ene vinga kwa ibwa baba asante baba ronto arone ya fe bakwewa otendo genge mimi kifua ilikuwa juu mimi nitafuta kura na harabaki wewe Kasongo hapa tuko leo tuko Mero Tigania West pale Ngondone sababu unapajua na umekuwa ukindanganywa ate ya kwamba uko na kura Meru ate wa Meru wote wako katika chama cha UDA tumezika kule Okalau na tumefika hapa kuuliza wa Meru wanataka tuende wapi tukiwa hapa Ngondone. Nataka muniambie Kasongo ni one term ama tumuongeze? Kasongo one term ama tumuongeze? Harambee! Tunataka kuona mikono yote juu. Huko yote salute. Harambee! Harambee! Kasongo asiende. Kasongo asame asizame. Asafirisha Sugoi. Harambee! Kasongo msaliti sio msaliti. Vibaraka wake wasaliti sio wasaliti.
Na mwandiki munene wa kiama kia NOPEO Rogers Kipempe na tariritie kuibangania kiuthi gia siasa kwa kiama kia NOPEO akiuga kethira kikirungamia atongeria wa ite mwanya mwanya kuma kia MCA mwanka giti kia governor aritie ya arinteresha mwirio jwa igembe. Ni ripoti Ithurani ni Adams Muturia Wathereja. Mimi nakaribisha nyinyi kwa chama kile kiama national, ikiama Kenya mzima na ikiama kina kiini na rakimite imero nyambene yetu. Kwa hivyo wale wanataka kuingia ndani ya chama, nakaribisha nyinyi na kiama kio kuletea mnyabura. Kiama kina NOPEO tukera twina candidates wa MCA, tukera twina candidates wa women rep, wa senator, wa na governor. Na governor wetu ukiama kina NOPEO itakaye no ita wa governor Mutuma. Na mwiririza inamyo ekende nyo mwiririza wale yao chama chawe kila chama wa Miandeni ya Meru County NOPEO. Notukiria makamero na chama chawa anto bakiaro wengi mnoga iroba kura, lakini tenye ikura na ome kure tiniwa na maduro ingona kubyo kure ingona na ome kukenda kiongozi wenu na kutirite mwe ilenyaka kuingene kura, lakini akenda tirite mwe inaka ya oga kabeza iwe baka ikure atibaloi brani na wanakili na kura ilazima waile kani na joku umwevaluiti uwekere kipimone umuzine uonekana na utosha na utosha nebo tumakitabu za lera mantu ya kama ni mtuma tupate kula doi utupate kula yena na kuumba iturekana na marugele na tumongo nontu barani amba munyana alikawa na wetu after dispensation ya 2010 mwenye kwa gavana miaka 5 ili awekewe Tuthegere na cio siasa cia kirimara na aria munini wa rais Profesa Kithure Kindiki aitite na mbere nya guciaria ningi akionania kuregana na miario ya CS Geoffrey Ruku yiyi kirima giaturanwe akiuga ari kirima ni kimwe na akimeneria irakuga ni siasa cia mpatho kiruki na teterete thirikari rais William Samoei Ruto na mirandi ya witi na mbere akiringira rais Ruto ndebe na ntobo siasa cia 2027 aritia arintere cia Embu. Mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Yes. Sisi ni jamii moja. Yes. Zamani kikanisa, hii area yote from Kirinyaga all the way to Meru, tulikuwa Diocese of Mount Kenya East tukiongozwa na Askofu David Gitari wa Anglican. Ni kweli si kweli? Na hata mambo ya siasa, sisi watu ya area hii ya Mount Kenya, we've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. Na wale watu wanafikiri wataleta hasara hapa ya watu kuongea different languages, wa relax. Na waambiwe sasa hivi Deputy Rais ni fireman na atahakikisha kwamba jamii yote tutatembea pamoja. There is no problem. Bana leta usumbufu, bana piga kelele sana, bana tenganisha wananchi. Mambo ya kura kidogo hapa, sijui wananchi wanasema chagua huyu, chagua huyu. It's okay, that's democracy. Hakuna kura ya urais imepigwa. Kura ya urais itapigwa next year. And I want to assure you, ile itaokoa rais, ile itaokoa deputy rais, ile itaokoa governor, wabunge na viongozi wote ni ile kazi wamefanyia wananchi, sio ile kelele wamepigia wananchi. Niguo kana teguo.
Niguo kana teguo? Kuna mtu ataokolewa na kelele? Kuna mtu ataokolewa na wale watu ametusi ni wangapi? It's not possible. So relax. Na watu wanaona fireman akiongea hivi wanafikiri sijui nini. My friend, kama tulishinda siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa mstakiwa Hague wakiwa na William Ruto, hii ya next year ni mambo kidogo my friend. Just pray for good health. Peke yake na Mungu tu, kibali ya Mwenyezi Mungu. The rest is easy. Kuna watu watashangaa because the Bible tells us God humbles the proud and God raises those who are humble. Ni kweli si kweli? Ni fire si fire? Kwa hivyo hakuna problem kabisa. Now we are all together, we are one community, one country, and we don't have another home to go to. Na sisi zote ni ndugu moja, from coast to western, from northeastern to Rift Valley to central. This Kenya is our homeland and we must protect it and love it and be peaceful. Tutegere riboti ya Keba na aria mujie jumwe jwa kaberia kumantere cia kitheo ni icigone bunge kia Tigania West batigi batina kiraro abakita lasara inene nyuma mwanki gutema ntame na ndiro mbarao ni kiri antoba indibubu ega ninge thirikari ku batetheria nyumba yetu ni awatire monki oro kute muntu arare ao itorare twe wikia maromba na kwa pasta oro iro thimo ciaringirwe turerwa nyumba eguya kou ende bokia kwa elia nyumba ne yete kathira uteke ntu tutina ke tutena inyanguo twina na ba skuru nya mauku ya yere ciondo ibya yere ikainya to changirwa imauku toko romba inya torerwa mwana ona bia wetabio teria nonto kinyanguo yete nguo ni yete cionthe kila kitu ikiyete kinya bia kuria tokorumwe ne atori batu tutena kinyanguo ekorita kou ende batu katokoromba anto bawendi bonane bwa Murungu itokoromba otethio na kinya bobu ikwo nkoro cienu iringethetwe botutethia kenda kinyana baba skuru pateke kuremo skuru kou ende kinya kiraro kina thina turere kinyanthi tutirona inya bia kuibwekera batu ni otethio tokoromba ende thene cia nende nonto onde na kinya kana kanini kou ende otino inyambo mbao kirambe tocho akinya muwate yo antuko response irario chibona arikirio kinya rene nje na ringire DC thimo lakini mwanka thayo tengare kinya account twarikia kuona ni antu bawe ndipo boya batu atire koria monkio so itukuromba county yukumire ndekendera monkio ketha yo ira monkio karikia kwatanja bakaomba kuthiatira na bakona njera ikumba kora monki no ntonjeyo utekinya ngare account turarikia kuona ni antu bawe ndipo boya barere batuwatia monki yurari yo kwenda nyota la kire atori to itukuromba county yomba tutethia nikenda tukomba chokanithia njere nje atwe turariarira muno ntuku yewaro tutirari ya ikuru bakanisa bonde turatu itakori berendi muthe turi ikuru twinthe ona mwekuru muchiyo na mwakana na thenu atirari kuo batu tuwe mekindori turaringirwa thimu tora monki yo atire nyumba ni ireke kwenda nyokelania kwa atori toichio mebiti ya rwero tukiona yakanya twatethia tukia batu monki yo ankanira na nyumba ni ire bia ya kila kitu kaneru na kaberia uteke ntoketi kinya kimwa kuma ite kuma kintu kya kumamira kuma nguo no ira bekirite ende batu tokai atori kana nchore kana nto bakanisa itokuwa thirikari yone bura yombe kiotethia njae kende nyabona kuria batena kumama batene nyangwe wekera batene nyakintu kya kuria batena kinya chuburia kila kitu bionde bia irere nyumba kwito kuromba antu bawe ndipo bwega na antu bara bombi kia wikwa kiao bombo tutetheria kirwembu turatura tureja kuku tuikinya wakaberia turethera monki yurire nja kurairia bro muntu kinya omombi kia uguma nyumba yu ateria kinya kintu muntu ikuraingi baptera ari kui bara bawe ta kwa pasta kou tukuromba antu bena wendi bwega bombe kuya bugenda tukaomba teria kaberia na CS wa utungata bwa mwingi Geoffrey Ruku nethite na mbere kuthetera Rais William Ruto ningi kita na mbere kumuringira ndebe nonto bwa ngurumania gi siasa ya 2027 ningi agithite na mbere kampeni ciawe cia kirima gwitanwa musi baba ike
William Ruto ndiye rais wa taifa letu la Kenya na ndiye atakuwa rais kuanzia 2027 mpaka 2032. Lazima amalize kazi yake kama rais, kiongozi wetu wa taifa. We have never encountered an innovative president than William Samoei Ruto. Ameunda the National Infrastructure Fund, ameunda the Sovereign Fund, ameunda bima la afya taifa ya kuhakikisha ile yote ambaye ni mgonjwa anaenda hospitali anatibiwa. Lakini vile vile tunasema mangavana lazima wahakikishe ya kwamba kuna ndawa pale pharmacy. Njoo ukienda utibiwa, lakini ukifika kwa pharmacy hakuna ndawa, si utaenda nyumbani unasema SHA ifanye kazi, unaambiwa enda kanunue ndawa chemist. Hiyo ni kazi ya gavana kuhakikisha kwamba pharmacy iko na dawa. Kwa hivyo as governors, let's not let down the president of Kenya. Ametia bidii. He is very innovative, very creative in putting down programs, government programs which are working. Mambo ya affordable housing program, vijana wengi wameajiriwa pale. Mpango wa kazi majuu ambao serikali inatafutia vijana wetu kazi katika mataifa tofauti ya nje, rais anahakikisha hiyo mpango inaendelea vizuri. Mjuzi serikali imeweka mkataba na serikali ya Italy, serikali imeweka mkataba na serikali ya Ujerumani kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata kazi huko majuu. Jameni, tuhakikisha kwamba sisi tukifanya kazi ya kuhakikisha huyu mtu anaitwa Gachagua ambaye anajipiga kifua, tunashika eko, tunahakikisha kwamba hakuna mahali atapumua. Na nyinyi watu ya kona hii Baringo, jameni, muhakikisha kwamba mnachukua kura, vijana wajiandikishe kama wapiga kura, ili ikifika wakati tarehe 10 mwezi ya 8 next year mnatokea kwa wingi nyote kupigia Mheshimiwa William Ruto kura ili amalize kazi yake. Riboti yokethera ituike mbreki yetu ya mbere akimetha ya Nteto Meru TV ugeta kuraya nontu nitucokerete. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku o nyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire pay bill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Kristo akurikia kuritana rito bawe gukurukira uringi bwa biyama nawe nabatumire gutambia ruteto rwa Murungu kire migongo yonthe. Eje niyo mission area yari nene. Mwathani antumire mwaka jwa 73 na nantuma migongo yonthe na nandi na arantumire no kurwa bu na inda atonyanire na thiri twitite na bongo gigitari raja na kione kikiagwa nkorone cietu atiri kana nkorone ciao iba ikirundu na kwenda ngurwa kagari kakumba gwita untu gukwingi wiki angume Mwathani mono ntumikire twana machukuru. Mwathani ambira chukuru ana baba bakoya muno intonye imbeta ya machukuru ngatethia ne romba yakwa twana tutunyi
ni mwinjilisti wa tumisa twetu ira twitawa Grace Gospel Prophetic Center niwe wambite tumisa tu na mathe atwire mwinjilisti miaka yawe yonde mwankira nandi nikio atumiritie migongo yonde na mwathani na mutumite ete akaunjirie twana na akaunjie migongo yonde nikio gitumi tariki 9 mweri June 2026 twina maketha ja kumugurira missionary car aria gitune Grace Gospel Prophetic Center nibwega nibugweti ugeni winthe Ameru tumireni tugwatie kugurira muinjilisti ujo wetu ngari ni tharimi njara iria inenkanaira gukira iria ya mukaira bwinthe ibugwati ugeni gutwika bamoba mission ya Reverend Veronica Machukuru Nejetu. Namba ya thimu ya kuritira ni 0758752127. Okaire ni bwega muno nontu bakuthura metha ya nteto atutegere yegie gukungwira na gukuria ntwire bwa Ameru gikundi igia gukungwira na gutegera mantu igia ntwire bwa Ameru the Meru Cultural Center ni bariganite na ira bakuga ningu tonderi igutambua atibo ni ba gukundira kaone kamwe na asiasa ngania bakiuga bo tige kundi kya gisiasa kana gutumika ririthagare gisiasa indi bo kya bata ni gutegera yegie gukuria na gukungwira ntwire bwa Ameru. Riboti edhuraniri na gutarirwa ni Mutugi Okiambi. Oi mwini wetu twina cultural festival twitite kuraunch cultural festival ya Ameru tushemani nara twinde antu bara be Nairobi diaspora bonde baretiana bao kenda bomba gustandi mantu ja garu mantu ja nchuku tule twekaire into mantu ja ntiri ula shiaura mushabashi mantu ja naincho igempene mantu je ria renchengerione na mantu je gie Kimiru nontu ijo tukwenda guchoka Kimiru getu oja uria twathoma tushukuru nikenda tumba witana generation Kimiru getu gitikaure. Ile kazi kubwa tuko naye pale ni ya kuleta Wameru pamoja, tuimbe nyimbo za Kimeru, tusikie zile hadithi za Wameru, tusikie mashauri ya Wameru, na kutoka hapo viongozi wetu wale ambao wamealikwa na wale wanakuja kutusikiza, au ndio tutaweza kuwa pamoja nao tukisherekea. Kikundi gietu kia Meru Cultural Center tiga siasa batwe to support government of the day na itu to support government agenda kwa batwe tureomba kuona twi siasa ene ngugi yetu ijara thirikari national yauga thirikari county yauga ijo tu implementa wau antu baraba kuringa siasa na untere bakiuga gikundi kite genuine igikundi kite sasawa batwe tu registered twina baruga twa register kuma 2019 na ituri nyuaga every financial year na batwe twirigare registered na twi protected ni sheria inyethira ona tutikwaria antu bagera tu mantu mitandaone batu tutiringa siasa twikiraira nontu batu gikundi gietu constitution yetu iriuga guti siasa ikethirwa igikundine no rio kareta siasa gatumweberaia wanja itare kinyu mochonya rugama agituira turataye kandirie rugendo yagituira turataye kandirie rugendo. Tutegere siasa cia Tharaka Nithi County na aria Governor Onesmus Muthomi Njuki aitokirite apinzani bawe akiuga ni siasa cia mapema abambiritie kuringa antu ni akwithira bakinge mairane kiri akari ningi kuruta ngugi ira bathurirwe kwithira bakimirita no ritie atungiria kwithira bakiniya mwankijo gi siasa na kurumurira uruti ngugi.
Ni family ndi mbanga bange nuntu mundi arume megana umundi bai magwikira mugunda taito buria maragwataga na wasiwasi ukethira muntu mukane arima mugunda akibanda ndiko cionka tikwenda kubanda mutuge kana nuntu atiko miaka 2 riu umundi magwira permanency in their homes. Maria kariu makari matena mathe. Mucie ni ta mugunda. Ukarea kurimirwa. Ukamera ndangari na ende imwe withire wina kithaka na nyamu ikathungira ku. Na cia thungira ku ikaria nginya family iro kuthondekaga. Koguo no rimirwe. Ino ciengi wegwa tukiaria itikamubinyiririe ni mithako teria ukona ya football. Tere kathiro mundi. Umwe na Maniu ongi aina Arsenal daino kulimo maina Spain mangi maina Argentina lakini bitu twathiria twekara babande bitu bwathira twenda mawira metu kanate yuko na nduma maikinda na ukindana uteka maletere nteto itevo kama kindane uria magakindana mathiria nwenka nenkera instruments of power wole mukanenkera nwenka gitatia nwenka nenkera lakini mbuga kamwacha kumona either nkira nyoni kwa omwe tika kwina thina nuntu guti muntu timurata kura muthomi neno endo gacha kuona ngira nyoni na bantu na omwe utigache kuganika kuri untu nkurutha ni buria ana muri mutongoria utiaga murato waku urogendanagia nake kana ende kuri ntetoni ya kugenania na kuri bura mugamu nuntu mia dosi bakwa nikienda kuga vai ntendaga kwingana na kagukunka aria kibwae kirauko mala marwabo nontu ngacha kwingana nako kirauko nje nkaigaku na nabata kumuntu ane megua na menganita na kwa muthenya na gakalala bare kumbeni tokangeterera yakinya kibwae nthie ngwate nkina kirariko riu ntikwenda kutinda mbugu nontu ntikwenda kutinda ni mutangite ni nkwenda na wiro mwane nkire ntithirite kumurutira mwaka onu omwe nkambiria kuringa nyamu itagwa runa kathaino ni nkwenda anabura turare arothibu kuriganira koguo mbitikiriria ndinge ndute wira mieri ingi gukinya ta mugwanja gukana nana inu ingi ithatu tugite ata tungarie guku tumenyekana tugetikira guchenjia tuthie bangi na mwithiro mwe na family ndi mbega mwake micii ciana igakura ciinaga bura nkuonaga semiriane makino mundi nginya makaringwa mbica ni twana tutu nini muendelee na bau nonde unio njira mukinyo mwega wa Kristiano. Asanteni sana na Mungu ambariki. Naku musiasa mugambia ngaine ukumeria mata gitike mubunge wa Bore namenetie mugambire ndikiri uri mubunge wa Gontoko nikira kuga nikurema kuingia mawirane kiri akari ningi kwangaratana kwa wagi maendeleo maturene akiolotera mantu igi kithomo kira gitwikite kiangaratene ntere i akiruta wirane bwawe angaine ati akethira akiringa murashi mitaratara ya gukiria kithomo ntere shabore ningi nyago kwa mura mirandira ya ngaratene ntere i mundio laiboni na ribotie aciari bacukuru ya Mutuma nere kubwethetie maketha ntuko yeru arina nikenda wakira na riko amo na cioro ni baumirite na muthuro yu munene na kumeneria mumbunge uri kuborere ndikiri mugambi na nikira bakuana ateyanirie kithomo buruku ntuku untu bamuritie kiuria kinene gikonia mbeca cia CDF na irane chibatere kwithira cietumika woka mirandi yae atoi maketha ya guchangira cukuru iria irarekire kwingwa ni herothe bioro biana bia ingo ntu bothuku bo bioro ugatega aja kikioro kira ana kire ke Mutuma primary school yonde ira ina ana kugiana magana jana
batwe ndado twe makethenya gucangira cukuru eje niki tukona mbeca kwa kitchen cia kwa bioro na cia gwikira cukuru mabati ndado mwecimu ni kira konde gukuria kwau maendeleo jaje utuonia TV ne AI ukaja kwetho te AI re niki imbi mwecimu wa cukuru ya mutuma o mithithiria kinya kintu kimwe cukuru eje itura kuonete na ari orukara mwecimu ari ndikiri ukamatete mbeca nyingi muno na kitheti cia gweta kuonga na orukara na ngazi na mitongi na matresi mwasimu niki mbezi utajeta buruju te ya na batu itakuchanga na arua batu ko nyote ni kuwa CDF ne batu waka cukuru te batu achiari bezo iba waka cukuru era na arejira inga kije diana ngabana na arete mutu jo choro mwasimu ari nikije kwa arugiro na uti cukuru ngendo na keteka kwa mera njira nani kenana marugirwa ome mwasimu nikira kwa ndiko kwera ntuko chia kunithiri atu te na aruo changa no tubwa kitchen era daktari arejire ainga arugi bategege mareo mekenda barugirana bioro biongo skuru tibibi mugambire ndikiri bio kuthithia CDF ni orukara urakirie yonthe utengo gingi no gutinda wangite akena no itwika irambia che kuma kwa ndithi nyoro kokana ni miaria wa timbaru ne mugambe ngaine norane musiaso okumereria matagete kia munjumbe gicigo mbunge ki akiwa miakene ituri antu ibarekere kubwithia rambe na nikenda kureta mirandi ya weti na mbere gitumi thirikari ninenkana irambecha untu akwa mbeca cia bore kasi anyangitu ko kaita kamyake 10 karamo yumbe oju wethirite ari gitine skuru yetu no kona ni mathai bwega kinya toka class skuru metegete irasi bigo keja kura ana beto bathoma na miamburi kana te uma te sawa so itubati kuringa thirikari challenge tutubati kujochanga na thirikari na mbecha bona Yesu asifiwe so nande ki mheshimiwa batu kutangugeu na batu umita nikienda tumba kuthira tuitita bwega kuona shukuru ekiuraga mabati yange twetaja ng'ombe mabati yato waita yonde egita leurejete shukuru yeto kende gyae egyariri tesa sawa shukuru nyinge nkozioro kandene roire rarera tena shukuru enge jondoroma neone ekario twena marere nayo ne ekario twena nare bakiberecha kweta wandara gwene ni skuru yomete gwitane ne yabange toigeruaja ana beto bakere jaira kana baina kitchen ekarije engorwe na mujumbe alio hiyo neibo ama si aibu hiyo neibo si aibu au gerwe mbuka nare kuigwero Nkuluki Mugambi arua kaita karaka thurwa kari ya mutongeria akinya mbunge na kwalula sheria ira ciekirite mohoti ya raya kwinyelia Kenya bunda keno ginande neno geto inye magoti jira toko gitithio isirikali 27 tariki 10 August yeria baraka luhana yani tureta toye magoti jau kenda bundeje inyeretwe etika kwinyelwa kaire Kiripotera Mero TV kuma Burembeta wa Mwende walaiboni yegie michetho naria amashindano ya Governor Tush Cup yakinyete muthia nacio mithia ya mashindano ya ikithika Kinoru Stadium naria akiaria Governor Mutuma Ntwethingia tariritie bata ya kwithira kurena mashindano ya michetho akiwa ni njira imwe ya gukiria mbeu imbithi ningi gukiria shewa katetune ka Ameru iri njira ya gutetheria mbeu mbithi gucukiria nyeki uchumi na guciebania na mitugo itiagirite ya unyui wa ndawa cia kulevya na ulevi bwa mbogita riboti duraniri ni Mutugio Kiambi ira tuku conclude michetho ira yithirite yi maturene iwitwa Governor Mutuma Super Cup ira twambiririe mieri emikai 3 na narua niro tukubwithia finals nara tukuwa we are doing more than a game turiwa kiri michetho eji mbere ituku engage a youth betu kana ku empower youth betu through michetho baya iri nitukuwa a youth betu nitubarita kiri ndawa cia kulevya na kinya tukiariragia ta community mantu ya gender based violence kana ndwa cia
kimiumbire na kinya kurwa na ndawa cia kulevya ira igu affectiana betu muno bara bati ngugine. So turiuga mantu ira tuku achieve narua wa mbere ni ku empower youth, wa yairi ni ku ensure youth iba utumira ye wabiao ni kenda bona mbecha no ntunarua timu ira bara bakawini narua kiri timu cia ari na kinya arume bakana na milioni 1 bara baka number 1, number 2 kiri both science ya men's and women's teams baketa na ngirima na muwanja ya 50 na number 3 bakana na ngirima na ya 5 na number 4 bakana na ngirima na ya 3 na kinya ye wabibi inge biratuka amatuki betu both ari na kinya arume kwa uturiuga turi community kato ku embrace michetho no ntu michetho ni ereta antu amwe ikareta thiri ikareta ngwataniro ana baraba umite mature ne komba kwithira kwibo batakinya mutindo aringi na narua ni bakinyire no ntu baumite kuma kona chionde cia Meru and beyond. Nishukuru Governor Mutuma kwa kufanya hii games, imevuta vijana wetu na for gender based violence na teenage pregnancy. It's a very good initiative. Nimesikia senator wetu akiongea mambo ya 2% ya CDF, so ningeomba senator wetu apinge ile wamepinga kotini kuondolewa kwa CDF, waangalie shauri Senate imeoppose, imesema kwamba CDF should be done away with. Na sasa nimesikia senator ametaja kwamba hiyo 2% ilikuwa ikisaidia. It is true, hiyo sports ni mzuri ilikuwako, lakini imeondolewa kwa saa hii. Riboti ikaithira tukinyithia muthia yaratu kubanganiritie indi mwerekeria ilikani narua nio muthia yoa nchamurano ebienine FIFA World Cup 2026 antere cia USA iri kuonana miso kwa miso katikati ka Spain na Argentina. No akaithira akikamata gikombe ki ni Messi okairi kana ni Yamal. Riboti ikaithira tukinyithia muthia na thank you very much nonto bwa gotodura ogitwethia nyombe nteto iraire na igweta kadetune kaka Amero kumakireni kiriwe na kimoni. Thank you very much. Ukolugo tongatira kile mitandao ya Kinadi at Meru TV Kenya kwa mukira nteto burego tondoka kumadena odena guntu aidha waidha entuko wantuko manzaka kwani manzaka makazi kwani makazi jodingatirite ni mubango jwaro muri rwa siasa oreteri ni jeri wa choupe ritho rikimurika siasa cia kirimara kwetherete kore na siasa ati kirima giaturanwe ugibwaku gukirukira mitandao ya Kinandi at Meru TV Kenya ageni wakaithira ba kethoya mantuja areo kumire matagite kya mubunge Teresia Bure wakili Gikunda Kiogora wakili Oliver Gasheri Mugambi okumire matagite kya Northimenti ninginya muthoyo agi siasa Kadorima Ringera bagatotetheria kwithira tugitegera siasa i na bora kure nimbe to akamutharimi ithiro rina gitarire ega